Stanova zbor bez prednog patetika, stanova zbor za redka situacija, koja verjetno pokažuje site nije, državotvorno čustvo, vidjeti naša država verjetno samo predplacena od ovakva situacija. I naistина mislim da site vije što dojdov i se ozdrate na ova pokana za liderska sleba u ovoj format, pokažujete državotvorni kapacitet u ime na političkite formacije koji predstavujete. Сега, да ви кажем аргументите, да преизпитам. Александър ректорът да ако трябва да се държаве повече от това, ще ни трябва. И много да работи еднаш. През свъртница в незиният развой, вероятно по трет път. Имахме Лисабонската декларация, за която погрешната на Обединените нации и следствие на другите регионални организации. 2008